yakoba ni na no de asom yen sanso ena sesei abinfo bi atumi abomodia rewre mama sesei omutumi de bola edane petrol diesel ena afi jamframa amudi bomia se obetumi de nsa aka ne tekrama de asifom esa de ahwesoro se afi abato no ono to akora de ne kofa ntokoi bai e kan kase wada roma for wadwen kyerfa 0533 898915 0533 89 na wahye mekenkan ni na antemantem na dodo na ewo epoye mantemu eto ananto sport original adwoabo a oni ne ho kani wofo osiewo information center so ma wiei eyo di mi to nyom utumi kama akomako edu makomako head November no ebeko former wom Living Bread International former wom abobo film and 4 87245 member door entiasie eni Ahenkan Akan ofonsa yirebi abeton so na wawase ne benkwa ewo achimansa mansiri no mu atentro ya yawi eba achimwa wase no na bekasa na de koba omienu na akoto nsuom na ode mu nkyeremu na food of all abom ewrewre mai kontiasia pam se keto ye bi pa na entama Ghana tite ya yefi se mansu yiri eba ne yefi ne yeje na ono mo ama mampeni in West Africa na zo san badi kono ko heka nation di sem enu ti won bo anan so mo dane ewura nani no mo de abola tu ewura no aye fango petrol diesel ene sami ken afa fanu mama sami ken ampampam ama osudie no wo makwa bia no eno na director of Institute of Applied Science and Technology ewo University of ehunu say yentumi mabola engo no mfi echemu say wo madi eye adwuma ka enti o chese ne kra so ena afi jamframa enti ehu dwumadie na wo mode aye free wapunumu rubber na egu asas rubber ni bi MP wo ha ni osualata SMFA mienu miensa eye wo university mu abi wo ha a etimi adane rubber mu aye no petrol etimi ye petrol etimi ye diesel we science nya jamframa eye gas no mutimi di akopo na ye di egum ye ko ye nwusie onipa moti so kasa o chensemu eye director a ono na da Institute of Applied Nima NPP amanyoko sanso ye mampe framantemu etidwa ewo hono mo kyerese wo mutwo mu mutan ekwadonko nso ye den sinebo akama Ghana foni abatu mu wa obi oni ne manyoko na badwuma eba na kwanya wo mu ji asphalt no mo je eba na yarsabia no mu si agenda 111 egum jam ensuo no mu tu se eno nso mu yegum ya wa mansini bia fi NDC amanyoko no eno no nso NP nso a anaye de mu tunsani ani a ono jowura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia obetumi aka ni pense ni modemmo na hofoma ni ahobrase ene akandie honhoma obi che owura John Dramani Mahama bam enti enya no nko a so de nyoma wani na no abato no koma no ekoto no ono ene bedi nkunim ewo man konkron Ghana mu osa atwane nsem so na oche se MPP amonyoko no san firi mini kra de ene akwara sentonton penalty fi akọ na mframa aho no ono emu odi nkunim dada na osa firi party papa ye NPP m na ni obedi nkunim ama ebebro so esan se osi NPP amadunu nan ye je ayarsabia eba na eduba NPP amonyoko ni nti eno kra na bema ni nkunim die no akọ nkan ama afia bato no waba be mampani. When I was contesting to become a leader of the New Patriotic Party, may not elect me. I said, she says that everybody belongs to the MP. Your religion, if you future. I have gone to over 200 constituencies, and I am confident that we are winning the elections. There's no doubt about it. So they want to distract us. But we... So, Kaseye Franka Tunima NPP aban nipo na Dr. Bidoni owo subi on my friend Gabi Asare Ochredako so nampa na huba tese okunkon ti say kimpa enyom tese obetumi aka ni pen say Ghana man pani na nadu nua be ma ye friend Gabi Asare Ochredako appointment bebebe ekoso NPP aban mu nyafo kanoforiata minister wan kan bu se ne papa kura fiso abe ti ko heso abe bro mo bre krono ejija se ade no womo bre papa mbutu dwumam na owura kanoforiata aye bre mpempen de ma Ghana aban no koje bond holders crasika de ma aban no kogu banks awodro de ma aban no ekop entumi nya nneoma awodro e wo so ye emma adwumefo kasem so onimnya
opunu tugu baby na tredako subanya watan na di mampani na nado akoyenu ne wajai ontumi nka nanim obi pa bia na oye e waban no mu no de anytime papa tiro mu panyin sanso obi antumi nka hwenche gabi o tredako no ono na hyase a odi sanse mone no yana hada ese obi edi mu bigimi no yana na to bra ko ekukeshi nchen ono de minim no ma wa ya ma fan minister de be wa gabi sheke di mu mama ti baby ne de ti atma ma de ama ye kana so mu di money pepi ti se it mean kata ya point that ye ma wo labor ko high for you jibuachi entry ono na em gabi o tredako ene former fitini benjonka ene waka no enti ne ena motiye yi eye wi aprem to bre akan kase a wasugusu tie ewo Ahenkan 50533898915 text message and a WhatsApp making kan among afi Facebook live on so o chame dani afi achimwa wase potonsum ewu ya dia network ceiling fan any sound you ma odra na yundum lighto enso totoma yiram dudwaw ni na no e wo kirasem unsuru kra enti bra odi media network na beto utachina tutufa no otum se ahonkyere ya ma muntumi ntoni ma bi air conditioner eno ansa obekọ waso kama de nasam ni si na makwa homa so tewaba nyame adom mensa ka yama ne boni ewa homa so kode na ekoba ne senya otu nkrama ya se ma me wonya mfie aduasa nim 35 years na ekoba ye ntia omkoto nsom wi kire de ni kire wo wase chopeja oni ni mam kakra ben kwagbo ye aduasa so wo ma bro na wo ba se wotumi kodi pa ku panyene atu nu kokko no hye won se won so friends atwama enti eba ata no na won aye atwene wo fa so pepepe aye mu fra no ene okun so no ni dikan fa so na edan aye no kwani na no ato nsumi no mo de ntumi kan na wo betu ene ne ntare nyina wura so nyame nkwa anka ono so kobọ aye panyin fra ma na de bia se aprosi fetufu gusu ye mu hwehwem se ye be ma atiefo aso fra no abra kwa na etwen se won bedu anse no so atwa won se anya de anipa bie metuma afa so enti ono no ginachi eno ohwe won enti mama ba yire nso ammo asa mri we dia awre hododo awre wo wase tabe ntumi ne no ase eye brother be na onu abien dia ma ono atuma be eni etifo ye da se papa pa wi ne kokasa ye no nto na ensuo mu kotom no pa ne na ensuo no ayirika wo mu wi ano no so akrose enti ne kura ne ginachire etwan ana maame na atam ne ba na bɔ ne bɔ ho ne bo a wo mo cross no mu dum finfin na edane boni ne desom yen eno no awre hopo achimodon anam so na we na adane media network fridge washing machine kane no na yetumi dra ti yese so opebia 0.9500 da pani behe ye commentary na nyasem ketwa na nyasem ketwa o ne mu a hye enti enkwada no obi akuta special no eda etwa to kora ye be ma anemu nkwala ebesi akan no eju ene eba besi akan no aye nina yenkwen atwaso amon me call that shows they are all echese omu na ye pe o se ekonfie enwotwenie tese wo munya de omu ye no kra na nya de a won be pay way outside to buy from there bra now so yentone nuama ye ko bi man so ne se ya ade a enye emwa ye kura kwasi transfer ne papa ni mpon Mr Papa no oda form ya tebi Mr Agbo nyame ne dema ono a na eje ti good afternoon Ahenkan FM LCNDC de kakai there be na omo fa ko inteso ochia ne pa fantastic wo be nkoma sister wo mu na ebo mpa ye sa afia bato no blessed sun sene a wabiem ewoko ye da se pa se wura siesi mutu se di nti abo no oye mutu pa bra Charles me ofa no obete kwaku nso awie mechiawo antimesi choba jadem choba ronka ni na ye mama hapa achimodan old education and amobo medeka se ni si